Salut les amis, Talbebs aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va prendre comment dire l'heure en français. ازاي نعبر عن الساعة في اللغة الفرنسية؟ نقولها ازاي؟ للسؤال عن الساعة بنقول quelle heure est-il؟ quelle heure est-il ou vous avez l'heure s'il vous plaît؟ ممكن أعرف الساعة من فضلك؟ عندنا القاعدة بتقول ايه؟ la base il est وبنسيب فراغ heure. هنا طبعا بنضيف ايه؟ ajouter le nombre d'heures رقم الساعة. Il existe deux manières de dire l'heure et le dit sans utiliser quotidiennement par tout le monde. Par exemple, عندنا الساعة 12 والساعة 24. L'heure courante يبقى 12 ساعة. L'heure officielle 24 ساعة. Par exemple, الساعة واحدة نقولها ازاي؟ Il est 1 heure. Il est 2 heures. الساعة 3 نقولها ازاي؟ Il est 3 heures. الساعة 4 il est 4 heures. الساعة 5 نقولها ازاي؟ Il est 5 heures. الساعة 6 il est 6 heures. الساعة 7 نقولها ازاي؟ il est 7 heures. الساعة 8 il est 8 heures. الساعة 9 il est 9 heures. الساعة 10 نقولها ازاي؟ il est 10 heures. الساعة 11 il est 11 heures. attention خد بالك في ملاحظة كده صغيرة عايزك تاخد بالك منها، ان الساعة 12 مش بنقول عليها on ne dit pas 12 heures، مش بنقول الساعة 12. هنقول ايه بقى؟ في 12 بالليل وفي 12 بالنهار. 12 بالنهار بنقول عليها عميدي، في الليل عمينوي. عندنا طبعا الدقايق لي مينوت. الدقايق نقولها ازاي؟ إلي نقط اور. بنضيف الدقايق دايما بعد كلمة اور. باغ اكزومبل الساعة 6:05 نقولها ازاي؟ إلي 6h05. الساعة 6:03 إلي 6h20. الساعة 6:25 إلي 6h25. الساعة 6:10 إلي 6h10. عندنا طبعا أشكال خاصة فورم سبيسيال، أشكال خاصة نقولها ازاي؟ لو أنا عايز أقول الساعة ونص أقول إيه؟ إيه ديمي. وربع إيه كار. إلا ربع موا لو كار. باغ اكزومبل عايز أقول الساعة 7:30 هقولها ازاي؟ إلي 7h30. الساعة 7:15 إلي 7h15. الساعة 8:15 إلي 8h moins le quart. Les expressions du temps en français. عندنا بعض التربيات والكلمات في اللغة الفرنسية. une seconde ثانية، دقيقة يعني une minute. الساعة يعني l'heure. اليوم يعني le jour. الصباح le matin. المساء le soir. النهار une journée. الليل la nuit. السهرة la soirée. الأسبوع la semaine. الشهر le mois. السنة l'année.